Northeast Frontier Railway Pesuchang Thanta Lapen Duar Bagori Constituency Krongput Akimi Gari Kiting Ahor Kasalam Japan Sai Kiting KSSI Hemalong Miss Kewa Evapan Karchu Baitalang Solong KPLT Banghina Pan Kenep News time along pen kado ko we phanta kardon bajuriglo nunar juponik tha bior tang ton pen Northeast Frontier Railway pen socheng thenta la pen Duar Bagori Constituency Krongput Akimi Gari Kiting Ahor Kasalam Japan Sai Chipare deng pon tang lo puse bior talong Kaipo lang solapen Dolamara Kengkeng Golokhat District Tingkong an Kapachetok Dunji Laso Gari Kiting Ahor Dolamara along isi Railway Station Doji Laso Station Akimi pen Dolamara arong asor pen Chenglok pen anarat alilong jipusi Northeast Frontier Railway ke hoitum ningji non hejong kijut pike brapli angdeng karbidusunim so arong je along railway sai kampen teralang solong railway kilarasai nang bidun lahen lo karbidusunim so arong je along railway atum nang kilandun Chenglo kilana long bio toilet tenga pothak isi jasemet kilang arata phat than pachini West Karbiang long baitalang sohawar ariga chirung tang banghini KPL tia phan tangka ke hang kachong hwalampen kiton kelang rai komatum ingnang check pusi baitalang sopen nili tuma pherang ke kat news long biorda nang pali Kineblong atuma men digonto tisu arta ingkorai hini lapen Samson Phura arta ingkora ke thompusi pangthek sokke toka kormate milahem phualong tangkanang ke enahut ke bang hutsi alang lituma phan right komatum nepdu alang lituma phan baitalang sothana long under section 120B 121 121A 287 34 lamhoi pipor tanglo Differong supilam denga to waradung KSS sahemalong thangthang korap pho arni plikebra karbirisunim so rong je hut kipado Miss KYF surihira krener ke pachipate ke hayasami hunmili tisopia phan artusi hirjume pajir Plikebra angdeng karbirisunim so rong je hut kipado pon Miss KYF surihira krener ke pachipate along ke haidun hunmili tisopia phan karbilo charlia song All India Karbi Students Union HPYA KYDO atum archo pon karbia judang asong mate Karbi Cultural Society amai future sinkrota chitongdun মোৰ নাম উন্মিলি টিছপি আৰু মই মিছ কেৱাই 2018 ত বিনাৰ হৈছো আৰু বিনাৰ হৈ পেলাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মোক সাপোৰ্ট কৰিছে মোৰ ফ্যামিলি আৰু মোৰ লগৰ সকলোৱে সাপোৰ্ট কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ পিছত আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম মই ইয়াৰ পিছত আকৌ অসমত মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম Namalam sopor pandhina pharman biortamung tomonik sinak Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISBT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangenglishabacademy.org or you can also email at the given address. Academy, Rukasen, Amlapati, DIFU 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018.
For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Pininilihin pen kato koy mata isip Mirta Kemido. Mirta Kemido lapuson henlo ng El Fresco The Talent Show Season 2 ng Project Kam Klang Dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang pulute bang ikha lapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit God News office at office hours. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo Piputhal Bir Talong Wangthulu. Nihang Karbi Baptist Association ke paru ang bang Karbi Baptist Christian along fellowship ningkan estega mai pi thang ni phaing kora kethom arni pen ni phaing kora pho arni an ni thoma farman bokule hidi bonglong Baptist Church along ke paman pona birta kat ni salong birta nangli. Pini thang ni phaing kora pho arni ki jutsi arni along AKBCLF apong ingkora pho ke chok mati ruptalin karchu amai pi ada porpai sirke porpen mai fu kohlen thangcho pen ruptalin karchu kardom along mai ke chari pot kongchun bang rupsing taropen alhi ke pachinia por enlo labang so amai along alhi man pen gachitong dun NKBA Executive Secretary Reverend Benting Teron Reverend Shina Lekthe Christian English High School Principal Moses Hanse NKBA YDR President Obed Kili Secretary Martin Timonglapen DTSK AKBCLA AKBCLF ke jamondili krep hosusa pastor lapen ong du Christoph han ke kra ratum bangso roptalen karcho kardamalong chitodon si aleralon pidon rinti roptalin a phurki mo mate pong utpalo ki mo komosing timong rideng pen si ingpupon mailong aprang lapen non ki jaba matuma pharuptalin amen pen nongoi tipajir pon rinti laso mailong luncheto AKBCLF lunsia song tumpen jumisalalun parjupen bible kapor hilapen arnam kardom upper dogmuka pastor anando tokbi aramalam kewan executive secretary reverend Lawrence Ingtipen Christian achathe lapen nona kai kwa thipia lampen Christoph hangi krai ratum angno arnamalam pen than pajir mi dam pen than ponsi mesening samjin pen ruptalin karcho mai bi pajut ponlo Difu Club along non hejong hini angdeng Rangini Sanggit Academy Karjap Arni Talon Academy along ki Charlie Aklim Sumarpen kilun ke kan paklang pen kacetong arodapan aning parongpon Academy ke Parjap Arni along Iembari Mate Lunsepo Bijasing Rongpi Toklang Sai Kamasai Pu Hakim Rongpi Netrogo Hai Pen Chenglok Pen An Lun Kanapan Ningkedok Aratum Cetong Dun Renti Karbiang Long Kiturmi Aklim Sumarapan Lun Kanapir Thelong Kiponjiapan Rangini Sanggit Academy Amahang Kapathekalam Academy Director Musumi Saikia Borapen Than Pachini প্ৰথমে আসলে ইয়াতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে কলা কেন্দ্ৰকে ধৰি মই নিজে এগৰাকী কলা কেন্দ্ৰৰ ছাত্ৰী তো ল'ৰা ছোৱালীক যদি কিবা অকমান শিকাব পাৰোঁ আমাৰ মনটো আমাৰ আছিলে শিকোৱাৰ মানসিকতাটো আছিলে তাৰপিছত আমি এটা এডভাৰটাইজ দিলোঁ ক'বলৈ গ'লে আজিকালি প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব স্মাৰ্ট প্ৰতিটো কথাই জানে খালি কুমলীয়া বাঁহটো অকণমান ভাজটো দিওঁতে যদি আমি সঁচাকৈ প্ৰকৃতভাৱে সঁচাটো দিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই ভাজতেই তেওঁলোকে Kini Sanggit Academy along itu macam ada kan apa lo? Mai pu apa pula apa secretary pu apa pilo Hakim Han seta itu mungkin klaim binawa mungkin lan thekon delang klaim itu mungkin halan nelo konselika mana pula director Birta Bangela Pasik Alton Poniglo Leng Montu News Channel Domi Thangmi Kurbang 2